ایوانێکی مەهەیە برێز دلۆ سەرێکانیە هەندامێ کومیتەیە کۆچبەرین سەرێکانیە ji hesekê li gel me ye dema te xweş be birêz dilo diyar e elektrîka we jî tune ye vê sibehê me hûn şiyar kirin ji bo hûrguliyên vê mijarê bizanbin ka destpêkê ji min re behes bike rewşa elektrîkê çawa ye ji cem مامۆستا ڕۆژباش جوەرە و تەماشەوانی قەناتا ڕووداوە دەستپێکی سعاتاوە خۆش بێ جمە تو مشکلە تنە شخوا ئیرۆ چەند ڕۆ کارەبە تنە لە باژاری حەسەکێ بسببە ئەزما مارسەلا مازۆتێ بەڕاستی یعنی ئێ گەلکی زەحمەتیە دکشینە دوێ وەختا هانێدا ئەو خەلکێ کۆچبەری سەرێکانێ دەندرێ کامپادە ئێ لە حەسەکێ جیان دکن زەحمەتیە هەری ئێش و زەحمەتی ژەمادە تێکشاندن ji ber xwedê mala çilo bikare ciyana xwe derbas bike biqedîne bes ê dindirê kampê de ew qumaşê hanê nikare ew koçber biparêze ji germbûnê. Baş e birêz dilo wekî koçberên serêkaniyê daxwaza we ya serekî çi ye û çima we biryar da ku di vê demê da dakevin qadan? Bilê daxwaza me yekser û destpêkê de ji heft sala de heta roja îro heta vê deqe hanê jî em veger koçber veger ser mal û milkê xwe ser erdê xwe em bên îdî besiş koçberiyê re heta ana em zehmetiyê dikşînin zulm û zorê dikşînin di kampa de di xanî acarê de li bajara de ji ber ne bajarê me ne rast e em lê heta ana dimînin em di kampa de ciyan dikin bes ne malê me ne wek milk û malê me tu îro çawa bi til mala xwe bi tu mirtah te acara nade tu vê germê tu hemilîne ji ber tiştek heyî te diparêze bes mixabin heta ana em di çandira de û li mala û dixanî acara de em zehmetiyê dikşînin daxwaza me ew gog em veger ser mal û milkê xwe ser erdê xwe vegerek bi romet be vegerek bi ewle be ev koçberî nemîne di Sûrî tevahî de û koçberê serêkanî ew jî yek ji vana gog veger ser malê xwe. Baş e koçber niha diwarê dabînkirina av, elektrîk û pêdiviyên serekî da rûbirûyî çi pirsgirêkan dibin? Bi Xwedê bi rastî mixabin gelkî pirsgirêk e heta ana yani heta stasyona Elok heta ana tinê nêzîkî milyon kes li Hesekê ciyan dike tev koçberê serêkaniyê bi rastî tiştekî mersela avê de heta ana ti çareserkirin nehatî kirin bi sahrîca avê ji wan re dineqilînin berî du roja li ser grûpê kampa tên bela kirin xwe bidebirînin av tune sahrîc nikarin ava jor peyda bikin bi buhabûna mazotê mala alemê hat xerakirin. Baş e biryar bû yekê vê mehê stasyona Elokê ava wê were berdan çareser bibe. Hîna av nehatiye berdan? Rast soz dabûnî yekê meha hefta lazim stasyona Elokê bi kar bê anîn av were Hesekê mixabin îro çarê pêncê meheyê heta ana henefiyê ava Elok nehatî şixulandin. Belê. Baş e hûn ava xweş kurtînin bermîla avê bi çi qasî ye? Heta ana xizanê avê tên kirîn bi 50,000 hinek hene bi 6,000 jêr bên avana faş e wek ava Elokê ye sahrî ji dineqilîn ew jî bi 65,000 didin xelkê difiroşin xelkê. Baş ew bermîla 5-6 têra çend rojî dike? Divê germahanê de têra sê çar roja tenê dikin mamosta yanî bi rastî ciyanekî gelkî zehmet tê ana tên meşandin rewşa xelkê ne baş e xelk bilaxes hinek hene bi emir mezin temenê mezin hinek hene nexweşin hinek hene mesrûfa avê gelek ji wan tê xwestin av gelek tên bi kar anîn yanî havînî de ne wek zivistanî zivistan çilo bi tu xwe dimeşîne bes ama havînî naye meşandin ê gog mukeyfî wî hebe ê mala wî hebe yanî ciyan insan bê av name. Baş e ev şeş mehin di ser rêkeftina bîstûnehê kanûnê ra derbas bûne ku tê da behsa vegera biromet hatibû kirin. Çima heta niha ev xal nehatiye cîbcî kirin û kîjan alî weke asteng li pêşiya vegera wê tê dîtin? Xwe te got ev şeş meh di ser derbas wê heya ana mixabin tigavek mezin hatin avêtin bi rastî gelekî zîbûn di aliyê hikûmeta Sûrî de heye di îtîfaqiya binûdê bîstûnehê êk gog hat ittifaq kirin yani heta ana dibêjin elgamê ev elgam gerabin ew ê rê vebe yani em ê heya kengî ev koçber ew ê çavî li vê riyahanê bi ev rê gog vebe veger malê xwe yani wek ê dindirê bajêr de şixulê di sit sêsid malîmanê li alesas dibêjin em ê wan jî derxin hûn karibin veger serêkaniyê yani kêmanî gelkî di aliyê hikûmetê de heye gavnî hêdî hêdî tên avêtin ev koçber li vir dinya germ dibe yani zehmetiyê dibîne em dixwazin herkes veger ser malê xwe heta ê gog dindirê bajêr de ew jî heqê wan e veger malê xwe xelkê wêran be xelkê dêrê be
خلکی کوی داری بت مشکل تنه او جید بیگ وگرن حتی امجی کاربن وگر مالی خوا باشن حال گوری آگاهی انتخابات پاکش کرنا ماینان گیشتی کودره و خودی اف هفتیک دست پی کرن هینا نزیکی تلتمر دن الرياض دربيسي او جی نقل کی پیش دا چونه دبیجن قالوا ماين قال لك هنا رينا هاتن باقش كرين طيب ابو وفدي درباسي باجاري سري كاني یعنی دبي هینا خلكي سري كاني نگیشتن گندوارن سریکانیه نا هن نقاش قندواري سري كاني دبي هنا ام باقش دكن دبي قال لك جين هنا ماين قال لك تيدنه طيب افري دبي ريت زوبي بكن خير ري باقش بك اف جيجو نيزيكي ماين بربن اشارتني الدوري دين خيو كاس نيزيكي وين بن قف خلق كاربن هرن وفقر سر مالو ملكي خو يعني انا قز فقر بسري كاني ازوق ولا تيكي سري كاني يعني دبيج كيماني دسي چار لازم حتى از مال اخو اوابك مال اخو جنب باشا اوابك کی به حتى ارکه رادبه ارکا پاکش کرنا ماینان حکومت سوریه ناسیش روجاوی کردستانه باتفاق باقش دكن هم اسايش روجاواي كردستان جي و حكومتها سوري جي وهناك منظمه جريداين قسمي الغام اختصاص يوان الغامن تذكار دكن باشا تبحثا مالا خوا کرد تا گوت از وگرم چند مه جبوتا پیوستن بهتر جمرا بحث بکه چقا جبوتا پیوسته تکار بی مالا خوا حاضر بکی چه جبوتا پیوسته جبوت کار بی لور بجی روشا مالن کردان لور چاوایا بگیشتی ما مستوقتين بين رفشة مالي كردا براستي مالي كردا هاتن تالان كرن هاتن ويران كرن براني هاتن خرا كرن تريكس لي خصن او شكوكي درا كرن خواستن جي كردان نمينن بس ودي ساجي ام بيجن كرد لكوهبه او جيان بك او برخدانيه بك او كرد ميسر بلند به براستي ازوك مالا خو بيجم كيماني شش حفت ما وقتي از بيجم جبر سير بي دريا چونه شباكتنا ايجو مالاي خاتي خراكش خو يا مالاي هاتي خراكن خودي تعالى بمعين شيوي به او ايشاوي وقال لك يزور جبر كما دبي مالاي نبدا ابابك براسي ام الكرو دنين ام دجيفيني خد بيجن خالا يكسر دبي خلكي سري كاني بين عوداندن تعويضني مالي او تعويضني اليكاري بير بي كرن حتى مالاي بي باشا تالان کرن دزین تشتکه لی چما شباکه و دریان دشکینن خراب کرن چیه؟ دخوازن مالي كردا خراب كن انا جي مقود خوازن مالي كردا خراب كن خوازن تشكيش كردا نهن ناخوازن تفكر كردكي وقت دي ساجي خودي دوز خودي حق تبسر بلنداي فكر او تخوازن تتمي تنبكن بس كرد تمي او يسر كفتي درباس ببن او يسر كفتي فكر مالي خوا او باشا تخوازن تمي او تتنبك عرب هاورده پرانی جکو در سوریه نه اش خوا اش خلكي غويران اش خلكي نشوان اش خلكي ديرين هناك حلبتي هناك عراقيد سري كان يدنه بله باشا دسيت خوشي دسيت اربع جيفينا حكومتي تشيبو دندري سري كاني ده وفدي حكومتي تشو سري كاني بوارا نقاش ذكرن دخوسن جبوان درخن دربك مرسلا موسمي خص النقاش ده امتحانات خص النقاش دقو تشينابه او كرد ورن فيدا حتى عمل فر موجود من طيب يا اخي افحلا دبي بيداين بيشاره سركن واجي دبي اوجي برا فقر مالي خو حتى قو كارم كرجي فقر سر مالو ملكي خو باشا عراقي شتكن لسريكانيه اي والله هي عراقيه واي دندري كامبا هولي دبون براسي دندري كامبا هولي دبون وقتها او كامب هاد فكرن او اي عراقي دورده تشون سري كاني رونشتن يعني او بنابرينكو او مالباطن داعشي دقوتن لكامبا هولي الرافيانا برنا سريكانيه تشون سري كاني راست باشا درباري خو پیشاندان وضع و بریار دایک و بیال بیوینه آلا تو پارتیه که را نکن هل ندن و چه واف بریار دا راست اف بريار خلك سري كاني بخدا خلك سري كاني الهف جفيان الهف كومبون اف بريار اخ خلك سري كاني امجي وك كوميتا ام بيشغيرتيا خلك سري كاني كن جبر ام كوميتا امجي خلك سري كاني انا بريار خلك داغو ايدي بس ام نما كارن لفر بمين لفر جامك دبي ايدي ام فقر سر مانو ملكي خو دبي حلك زوبي دي تن يرو اوي سعد دها ده سبيزو خلك سري كاني جهر باجرا اي ورن بيشا بادرزغه حسكي بن اوي وي ببينن دبي جدولك الزمني بيداين لازم دمك قل كينيزيك ده شارع سري بي كرند باجاري سري كاني ده حتى اف كوشبر قفقرن المالي خو
بريارا دا اجبو ام تقالي راناكن ام تتشكي راناكن غيري نيفساندنا سري كاني وصورتي سري كاني التاني جبر ام جبو وقرا سري كاني ام دركتن ام نجبو تشكي دركتن ام دخوازن ام وقرك برومت وقرن باشاري خوا گلک سپاس برز دلو سرکانی اندامی کمیته کوچبرین سرکانی جحسک و لگل مبو بهویا وگرا بأوله جبو حمو خلکن سرکانی گلک سپاس سپاس ماموستا سپاس بوشي